Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santua izenean. Jaun zuekin eta Semeok aitor ditzagun miltasunez gure pekatuak misterio santua behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna. Kristo erroki. Erroki jauna. Erroki dakegula jainko guzti zantzua da gure pekatuak barkaturik eta malgaintzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Jainko jauna, zure elizaren zaintzaile egin zen Fernandoaren santua lurrean. Entzun zure herriaren eskariak eta egizu laguntzaile izan dezala zeruan. Zure seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zure Espiritu Santuarekin jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Paulo Korintioan zegoela, gauzatean horrela mintzatuzten jauna ikusten ditu. Ez izan beturik, mintza ez dizitu. Ni zurekin nago eta ez dizu inok ekarterik egingo. Asko baitira hiri hontan ere herriko. Beraz, urtete biz Korinto gelditu zen jagoikoaren hitza erakusten. Baina Galion Akaiako agintaria zela judutarrak elkaraturik Pabloren aurkatza ziren. Auzitara eraman eta honela salatu zuten. Honek jagoikoa legearen aurkago gurtzera erakartzen du jendea. Pablo hitz egiten zijoala horrela mintzatu zaien. Galion judutarrei. Judutarro benetan bidegabekeria edo gaiztakeria handia batiz, egoki izango ditzake nik zuei eranamea penez entzutea, baina zuen ez abaitak hitzetaz, izenetaz eta zuen legeak badira hor konpontzuek, horrelako hauzietan ez dunik epaile izan nahi. Eta hauzetik etikak borra bota zituen. Hartu zuten orduan, Sostenesen sinagogako buru zena, eta Hilponi ederra eman zioten auzitegi aurrean, baina Galionek ez ikusia egin zuen. Paulo, egun asko egin ondoren, senidei azken agurra egin zien eta Siriako itxasbidea hartu zuen. Priscila eta Aquila zerekin. Sekreasen hilean moztu egin zuen promesa egina zeukelako. Jaunak esan. Kanta mundua berriz poztu egingo da. Zuen triste egongo zerate, baina zuen tristuraldia poztu egingo da. Emakumea aurre egitekoa triste egon ohi da, ordua etorri zaiolako, baina aurra izan laster ez da oroitzen izandako estutasunaz. Munduari gizaki berri bat
jaio zaiolako pozez. Zuek ere triste zaudete orain, baina ikusiko zaituztet gariro, eta poztuko da zuen bihotza, eta zuen poza ez dizue inork kenduko. Egun hartan ez didazue ezer eskatuko. Jaunak esana. Azko giroan eta Jesusen igokundea egin istan dugularik igandean ospatuko dugu, guk berez atzokoan ospatzea tokatuko litzateke. Zuzen ere, Jesus piztu eta 40 egunetara gertatu zelako, eta beti historikoki ostegunez ospatu izan da, eta oraindik zenbait lekutan hala ospatzen da. Esate baterako, iparralden atzo ospatu zuten Jaunaren igokundea. Baina, gurean eguna aldatu egin zen igandera modu egokiagoan edo modu solemneagoan behintzat ospatu behar izateko. Eta giro horretan, gaurkoan erizak ospatzen du San Fernando Castiliakoa. Hoy se celebra el rey San Fernando de Castilla. No hay muchos reyes que hayan sido canonizados. Digamos que escribía Carvaleras del siglo XVIII que el estilo de vida de los reyes y de los importantes no era el más adecuado para llegar a la santidad, era tener más poder, más potencia militar, económica, etc., a la persona le hace también tener como más dificultades o más tentaciones o lo que sea, pero tampoco se puede decir que sea imposible. Y hay varios casos históricos en los que ha habido reyes o personas muy importantes, con cargos de poder muy importantes, que han sido santos y que han hecho un bien grande y que la Iglesia incluso ha llegado a canonizar. Por ejemplo, puede ser San Luis, rey de Francia, que celebramos en agosto, o hoy, por ejemplo, San Fernando de Castilla, un rey que vivió en la época de la llamada Reconquista. Había llegado los musulmanes a la península ibérica, que habían prácticamente conquistado un porcentaje altísimo de la misma, pero luego empezó la Reconquista. Y digamos que uno de los reyes que tuvo una importancia grande, si no recuerdo mal, creo que es el que reconquistó Sevilla, por ejemplo, fue San Fernando de Castilla. Las características que encontramos en estos pocos reyes que han sido canonizados a lo largo de la historia, en primer lugar suele ser la humildad. Digamos que Jesús nos enseñó que el que quiera ser primero, que sea vuestro servidor. Yo soy vuestro maestro, me llamáis maestro y señor, y así lo soy, pero estoy a vuestro servicio. No he venido a ser servido, sino a servir. Y esa es la primera característica que encontramos, que deberíamos encontrar en el gobernante cristiano coherente. Tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad. Tiene que sentirse al servicio de los demás, no por encima de los demás, no alguien muchísimo más importante al que todos tienen que hacer reverencias y tener un respeto extremo. Bueno, quiero decir que no había que tener un respeto a los que tienen autoridad, pero la mentalidad del gobernante o de la persona con autoridad o del rey o del presidente cristiano coherente tiene que ser la de sentirse al servicio de los demás y no al servirse de los demás. Y digamos que lo encontramos en estos reyes santos. Por otro lado, tiene que haber una búsqueda de la justicia social. Digamos que hay en la sociedad hay una tendencia a que los que son más poderosos o más importantes de alguna manera tienen más ventajas. Entonces, digamos que hay que buscar de alguna manera la justicia, que no pueda nadie hacer una injusticia contra alguien porque sea más débil, porque tenga lo que sea, porque es extranjero o porque es de una clase social más baja o porque es pobre o porque es de un grupo que está discriminado por lo que sea, por cualquier motivo. Entonces, digamos que la autoridad cristiana
social. Otra de las características, que viene propiamente del Evangelio, es el cuidado de las personas pobres, vulnerables. El gobernante cristiano tiene que buscar, sobre todo que si es posible, no haya pobreza, no haya nadie que no tenga lo necesario, por lo menos para vivir. Y si lo hay, atender de alguna manera, acordarse de los pobres, de los que sufren, tiene que ser una característica del cristiano, porque el mismo Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Por otro lado, una vida profunda espiritual. Digamos que tanto San Fernando como otros importantes han tenido una vida espiritual muy fuerte, en medio de, vamos a decir, una actividad muy, vamos a decir, completa, muy exigente, es decir, porque una persona que tiene un cargo de rey o un cargo importante tiene una agenda completamente repleta y una cantidad muy grande de deberes que tiene que cumplir, etc. Pero todos aquellos que han sido así canonizados, etc., siempre han querido dedicar un tiempo generoso a la meditación, a la oración, al encuentro con Dios, a pedir al fin y al cabo, porque nosotros cristianos siempre tenemos que estar pidiendo esa ayuda del cielo, no sentirnos nosotros mejores o por encima de otros, sino con esa humildad, reconociendo nuestra debilidad, que la debemos siempre pedir esa fuerza que nos sostenga arriba, en el cielo. Digamos que hoy, al celebrar a San Fernando, pues le pedimos nosotros también, no tenemos así cargos importantes, pero le pedimos esa mentalidad de servicio que nos quiso enseñar Jesús. Eskatzen digu, berak hori bete zuen bezala, bizitu zuen bezala, guk ere eduki dezagula mentalidade jarrera hori. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, enetan bereziki halako karguak dituzten guztien alde, besteen zerbitzurako, guztien mesederako erabili izaten, eskatzaileku jaunari. Gure hilakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki Patxi, Otamendi eta bere seme Javier eta Miguel Arrazpio jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten eskatzaileku jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizu eskariak iso, jaunak bitartez. Bihotz hartu jauna zure zerbitzaileen eskaintza eta zaindu itzazu zure babespean, zuk emandako doaiak gar ez ditzaten eta betiko ondasunak eskuratzera irits daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bitartez. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu jaunari beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo gure hil eta eskainia izan den honetan. Bere gorputza gurutzen eskainiz, bere betera ekarri ditu legez zaharreko opariak, eta gu salbatzeko zuri bere burua eskainiz, bere eginda amaiz, aldare eta opari. Horregatik, paztoko gizon emakume guztiak gutu zabalean, zeruko indar eta ingenu guztiek ere, horregatik dute beti, zure egintzaren gorespena kantatzen. Kanta.
saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogiatu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afaldo berdin kaliz, horiek berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok honetatik, hau nire gogoraren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizkure hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogorratuz, biziaren ogia eta salbapenaren kaliza eskaintzen bizkizu duzu bi eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen duzugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldutik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osoraldeon gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta elizuzor guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure semeak eta hildako guztiak, bereziki Patxi eta bere seme Javier eta Miguel, araitzazu zure opegiaren handikan. Erroki zakizkituaren guztiok betiko bizitzen itxi ezagun Jangoikoaren ama Maria Doartsuarekin, San Jose bere semearekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztiok hori Espiritu Santuarekin batean, oso eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiaren jarraituz, bidur gabe esan dezagun. Gure baiak azterretan zerama, santu izan beri zure izena, etor beri zure berrenua, egin beri zure eta zerua bezala gurean ere, emaitu gaur egunotako horia, barkatu gure zaurak, guk ere gure zorinei barkatzen diogu ezkero, ez da izan dutien erraldiak norzenek, baina gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi daitezen eta estualietan sendo betiko zorionaren itxarropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna zure senada apostoluek bakea guzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaio zure elizaren bakea, eman badasun, errege bizit bezera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Zuen bakea.
egin dezagun otoitz.